Časna nota, mirno. Časni pozdrav. Dobrodošli na spominski slovesnosti na Suhorju. V spomin na padlega britanskega pilota bosta minister za obrambo Republike Slovenije magister Borut Sajovic in odpravnik poslov na veleposlaništvu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji, gospod Nigel Baker, položila venca. I would like to welcome you all to today's commemoration. The Minister of Defence of the Republic of Slovenia and Chargé d'Affaires at the British Embassy in Ljubljana, Mr. Nigel Baker, will now lay wreaths in the memory of the fallen British Royal Air Force pilot. Časna nota, mirno.
Častni pozdrav! Mirno! Nogi! Na mesto odmor! Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic. Spoštovani odpravnik poslov na veleposlaništvu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji, gospod Nigel Baker. Dear Chargé d'Affaires at the British Embassy in Ljubljana, Mr. Nigel Baker. Spoštovani predstavnik britanskih kraljevih zračnih sil, poveljnik eskadrilje Martin Matt. Dear Squadron Leader, Martin Matt. Spoštovani obrambni ataše, podpolkovnik Ewan Christian Noble Harris. Dear Defense Attaché, Lieutenant Colonel Ewan Christian Noble Harris. Spoštovana podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina. Dragi suhorci in vsi ostali cenjeni gostje. Ponovno pozdravljeni na današnji spominski slovesnosti na Suhorju. Spominjamo se letala Spitfire, ki je bilo pred 81 leti sestreljeno nad spokojnimi brkinskimi griči. V tragičnem strmoglavljenju je le nekaj dni pred koncem morije II. Svetovne vojne življenje izgubil takrat 21-letni narednik britanskih kraljevih zračnih sil Edmund Ramsbottom. Vaščani Suhorja so mladega pilota dostojno pokopali, a dogodka niso nikoli pozabili. Skupaj s Parkom vojaške zgodovine spomin nanj ostaja živ vse do danes. Zato k pozdravnemu nagovoru vabim direktorja Parka vojaške zgodovine, magistra Janka Boštjančiča, da nam osvetli dogodke z konca aprila 1945. Welcome again to the commemoration in Suhorja. We gathered here to remember the Spitfire aircraft that was shot down over the Brkini Hills exactly 81 years ago. In this tragic accident, just days before the Second World War ended, 21-year-old Royal Air Force Sergeant Edmund Ramsbottom lost his life. The villagers gave the young pilot a decent burial, but have never forgotten the tragic event. Together with the Park of Military History, we have kept his memory alive. I would therefore like to invite the director of the Park of Military History, Janko Boštjančič, to shed light on the events that took place in late April 1945. Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, spoštovani odpravnik poslov veleposlaništva Združenega kraljestva v Sloveniji, gospod Nigel Baker, dear Chargé d'Affaires at the British Embassy in Ljubljana, Mr. Nigel Baker, spoštovana podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina, spoštovani predstavnik britanskega kraljevega letalstva, vodja eskadrilje Martin Matt, dear representative of the British Royal Air Force, Squadron Leader Martin Matt, spoštovani obrambni ataše, podpolkovnik Ewan Christian Noble Harris, dear Defense Attaché, Lieutenant Colonel Ewan Christian Noble Harris, cenjeni suhorci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine. Veseli nas, da se vse od postavitve spomenika leta 2021 vsako leto zberemo ob obletnici tragične nesreče in obudimo spomin na narednika Edmunda Ramsbottoma. Ne gre namreč samo za spomin nanj in njegovo tragično usodo. Gre za eno od točk, kjer se Slovenci spominjamo skoraj 400 zavezniških letalcev, ki so pri nas darovali svoja mlada življenja. Za svobodno Evropo, kot smo zapisali na spomeniku.
Ta kraj spomina ima še toliko večji simbolni pomen, saj je bil narednik Ramsbotham zadnja žrtev med britanskimi letalci na Slovenskem. Raziskovanje in predstavljanje njihovih zgodb je eno od pomembnih poslanstev našega muzeja. Prav danes smo tako odprli manjšo razstavo o letalu Mustang iz 112. eskadrilje britanskega kraljevega letalstva, ki je 20. aprila 1945, le dober teden pred tem na Suhorju, strmoglavilo na drugi strani reke pri vasi Čepno. Tudi tam je pilot letala, 24-letni južnoafriški poročnik John Helen Nixon, izgubil življenje. Tako kot narednik Ramsbotham, mlad, v tuji, nepoznani deželi, daleč od doma, tik pred koncem vojne, za svobodno Evropo. Dovolite mi, da posebej za tiste, ki ste tu prvič, na kratko obudim spomin na dogodek pred 81 leti. Narednik Edmund Ramsbotham je bil pilot slavne 249. eskadrilje britanskega kraljevega letalstva. S ponosom je služil v enoti lovskega letalstva, ki je bila ustanovljena v avgustu 1918, le nekaj mesecev pred koncem Prve svetovne vojne. V drugi svetovni vojni je bila enota na novo vzpostavljena in si je hitro priborila neminljivo slavo, najprej v bitki za Britanijo in potem v vojni nad Sredozemljem. V drugi polovici aprila 1945, ko je bila velika večina Evrope že osvobojena nacističnega jarma, se je vnel spopad za strateško pomembno območje Reke in Trsta z zaledjem, največji spopad v drugi svetovni vojni v zaledju severnega Jadrana. V petek, 27. aprila, je bil že osvobojen Šempeter na Krasu, današnja Pivka, naslednji dan pa tudi Ilirska Bistrica, in enote jugoslovanske armade so že hitele proti Trstu. Poveljstvo nemškega 97. korpusa je kljub nezavidljivemu položaju upoštevalo ukaze vrhovnega poveljstva in vztrajalo na obrambi Reke in Trsta za vsako ceno, ne glede na žrtve. Lovci britanskega kraljevega letalstva so kot pomoč jugoslovanski armadi napadali nemške transporte na cesti in železnici, ter s tem pomembno pripomogli hitremu prodoru jugoslovanskih sil. In tako je na današnji dan, pred 81 leti, v zgodnjem nedeljskem jutru, z letališča Cane v južni Italiji svojim letalom Spitfire MH980 poletel tudi narednik Ramsbotham. Prečil je Jadransko morje in se na letališču Prkos pri Zadru oskrbel z gorivom, potem pa v iskanju sovražnikovih enot poletel do Trsta. Na poti nazaj je naletel na nemški tovornjak in ga brez odlašanja napadel, ter ga v nizkem preletu tudi zadel. Vse kaže, da je bil tovornjak naložen s strelivom, saj je ob tem eksplodiral, eksplozija pa je poškodovala tudi Spitfire narednika Ramsbothama. Poškodbe so bile usodne, saj je letalo neposredno za tem strmoglavilo na tem pobočju. Truplo mladega angleškega pilota so vaščani Suhorja dostojno pokopali na vaško pokopališče. Kmalu po vojni so posmrtne ostanke britanske vojaške oblasti prekopale na vojaško pokopališče v Beogradu, kjer počiva še danes. Padec letala v neposredni bližini vasi je zaznamoval vaško skupnost in dolga desetletja ostal v kolektivnem spominu Suhorcev. Prav na pobudo vaščanov je Park vojaške zgodovine leta 2021 postavil ta spomenik, delo akademskega kiparja Jurija Smole. Takrat, leta 2021, smo bili prepričani, da so vojne v Evropi stvar muzejev, spomenikov in zgodovinskih filmov. 5 let kasneje nam je vsem jasno, da temu ni tako, da se bo za mir, varnost in demokracijo treba še vedno boriti tako v Evropi, kot tudi drugod po svetu. Stiliziran rep letala Spitfire, sredi teh vrtinskih pobočij, na kraju, kjer je izgubil življenje narednik Ramsbotham, ter slovesnost ob obletnici njegove tragične smrti, sta tako pomemben spomin in opomin. Hvala vsem, ki prihajate na ta kraj spomina.
Hvala. K mikrofonu pa sedaj vabim odpravnika poslov na veleposlaništvu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji. I would like to invite Chargé d'Affaires at the British Embassy in Ljubljana, Mr. Nigel Baker, to the podium. Mr. Baker, please. Spoštovani minister za obrambu Borut Sajovic, spoštovani direktor Parka vojenske zgodovine Janko Boščančič, dragi gostje, dragi suhočani. Včas mi je, da sem danes tukaj na tem mirnem kraju. Zbrali smo se, da se spomnimo strmoglavljenja britanskega letala Spitfire in počastimo spomin na njegovega pilota Edmunda Ramsbothama. Star je bil le 21 let, ko je ob koncu druge svetove vojne tukaj, daleč od doma, izgubil življenje. Umrl je v boju za svobodo in mir. Danes se spominjamo njega in vse, ki se iz vojne niso vrnili. Njihove žrtve niso pozabljene in vrednote, za katere so se borili, pa so še danes pomembne. Ta spomin je še posebej pomemben danes, ko je v Evropi zaradi ruskega napada na Ukrajino znova vojna. Opominja nas, kako visoka je človeška cena vojne in kako pomembno je, da skupaj varujemo mir, svobodo in neodvisnost. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti tudi za človečnost, prijateljstvo in sočutje prebivalcev Suhorja. Kljub težkim časom so dostojno pokopali narednika Ramsbothama in ohranili njegov spomin. Ta dejanja niso pozabljena. Hvala. Veseli me, da sta danes z nami tudi obrambni ataše podpolkovnik Ewan Harris in poveljnik eskadrilje kraljevih zračnih sil Martin Matt iz baze Boscombe Down, kjer je služil tudi narednik Ramsbotham. Združeno kraljestvo in Slovenija sta v drugi svetovni vojni stali na isti strani. Tudi danes ostajamo zavezniki in partnerji na področju obrambe in varnosti. Kot zavezniki v NATO skupaj podpiramo mir in pomagamo Ukrajini. Dejanja solidarnosti izpred več kot 80 let nas spominjajo, da naše sodelovanje ne temelji le na skupnih interesih, ampak tudi na skupnih vrednotah. Ko se danes spominjamo narednika Edmunda Ramsbothama in vse, ki so izgubili življenje, znova obljubljamo, da se jih bomo spominjali s spoštovanjem, ter si še naprej prizadevali, da bodo prihodnje generacije lahko živele v miru in svobodi. Hvala. Thank you. Danes se nam iz zračne baze Boscombe Down v Veliki Britaniji pridružuje predstavnik britanskih kraljevih zračnih sil, poveljnik eskadrilje Martin Matt.
ki nam bo predstavil, kako sta on in baza, znotraj katere deluje, povezana z narednikom Ramsbottomom ter letalom Spitfire, v katerem je letel tistega usodnega dne. Njegov govor bo v angleškem jeziku, ki ga bom pozneje povzela v slovenščini. From Boscombe Down in the United Kingdom, we are joined today by Squadron Leader Martin Matt of the Royal Air Force, who will explain how he and the base are connected to Sergeant Ramsbottom and to the Spitfire aircraft he flew on that fateful day. His address will be delivered in English, which I will later summarize in Slovenian. Please. Defence Minister, Chargé d'Affaires, Honourable Director, ladies and gentlemen, it is a great honour to be here today representing Boscombe Down as we remember the final days of the Second World War and the strong and enduring bonds between the United Kingdom and Slovenia. I am privileged to take part in this ceremony honouring Sergeant Edmund Ramsbottom of 249 Squadron, Royal Air Force. His story forms a powerful link between our two nations and a direct connection to Boscombe Down, where 249 Squadron was based during the Battle of Britain. In the closing stages of the war, Sergeant Ramsbottom was flying missions in support of Yugoslav partisans, striking German forces as they withdrew this region. During a low-level attack, his Spitfire was brought down near the village, and he lost his life far from home in the cause of freedom. What followed speaks not only of sacrifice in the air, but to courage and humanity on the ground. At considerable personal risk, the villagers ensured that Sergeant Ramsbottom was laid to rest with dignity and respect. That act of compassion has endured across generations and speaks powerfully of the values that we share. Today, the United Kingdom and Slovenia continue to stand shoulder to shoulder as NATO allies, united by shared values and a shared commitment to security and stability in Europe. The courage and resilience shown in 1945 continue to guide us today. As I stand before this memorial, it is fitting to remember Sergeant Ramsbottom and all those who gave their lives with the following words: "They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them." Thank you. Poveljnik eskadrilje je povedal, da mu je v čas prisostvovati na tej spominski slovesnosti kot predstavnik zračne baze Boscombe Down, kjer je bila nameščena 249. lovska eskadrilja britanskih kraljevih zračnih sil, ki je bila najbolj znana po svoji vlogi v bitki za Veliko Britanijo leta 1940. Narednik Ramsbottom je v sklepnem delu druge svetovne vojne izgubil svoje življenje daleč od doma v boju za svobodo. Dogodki po njegovi smrti pa pričajo ne le o žrtvovanju, temveč tudi o pogumu in človečnosti, saj so suhorci padlega pilota pokopali z dostojanstvom in spoštovanjem. Danes Združeno kraljestvo in Republika Slovenija še naprej stojita z ramo ob rami kot zaveznici v okviru NATO, združeni v skupnih vrednotah in zavezanosti varni ter stabilni Evropi. Pogum in klenost iz leta 1945 nas vodita še danes. Ko stojimo pred tem spomenikom, je prav, da se spomnimo narednika Ramsbottoma in vseh, ki so dali svoja življenja, z naslednjimi besedami. Ne bodo se postarali, kakor se staramo mi, ki smo ostali. Starost jih ne bo utrudila in leta jih ne bodo obsodila. Ko bo sonce zvečer zašlo in zjutraj spet ušlo, se jih bomo spominjali. V posebno čast nam je, da je danes z nami minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, ki ga sedaj vljudno vabim k govornici. We are especially honored to be joined by the Minister of Defense of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Sajovic, whom I kindly invite to take the floor. Spoštovane in spoštovani, ljudje, ki smo jih imeli radi in se jih redno spominjamo
živijo večno. Taka je tudi usoda in trajen spomin umrlega pilota, katerega smrt simbolizira spomenik za nami. Mlado življenje je ugasnilo 10 dni, 10 dni pred koncem druge svetovne vojne. Njega ni več, njegov spomin je ostal, združuje in povezuje. Je tudi temelj odličnega sodelovanja zaveznikov slovenske in britanske strani, je temelj za odlično sodelovanje z Vojaškim muzejem v Pivki, z občino, z lokalno skupnostjo in z obema vojskama. Hvala vsem skupaj, ker ste prišli. Your Excellency, thank you for excellent speech in Slovenian language. Thank you, appreciate. Hvala lepa vojakom, gardistom, veteranom vojne za Slovenijo, vam, gospa podžupanja. Ohranimo mlado življenje, prijateljstvo in pa spomin večnega upora in prihajajoče zmage za vedno. Hvala. Gospod minister, najlepša hvala. S prizorišča odhaja garda Slovenske vojske. Kasna straža, mirno. Marš. Zdaj. Na desno, na. Pohodnim korakom, na. Prej. Čisto pred koncem mi dovolite še nekaj hitrih zahval. Iskrena hvala vsem današnjim govorcem. Hvala gardi Slovenske vojske in kvintetu orkestra Slovenske vojske, ki je poskrbel za odlično glasbeno spremljavo današnje spominske slovesnosti. Prisrčna hvala Suhorcem, ki so tudi letos pripravili sprejem. Zahvaljujemo se tudi vam, ki ste si v tem počitniškem oziroma prazničnem tednu vzeli čas in skupaj z nami počastili spomin na narednika Ramsbothama, še posebej v takšnem vremenu. Prijazno vabljeni, da še malo ostanete z nami v Suhorju. This concludes today's commemoration. I would like to sincerely thank all the speakers. Thank you to the Slovenian Guard Unit and the Slovenian Armed Forces Orchestra who have enriched the ceremony. Our heartfelt thanks also go to the villagers of Suhorje for graciously hosting us again. We also extend our sincere gratitude to all of you
who in this holiday period have taken the time to join us in honoring the memory of Sergeant Ramsbottom. You are warmly invited to stay a little longer with us here in Suhoria. Thank you.